clear tu te chibai le vekule tunlai chu Russia point Indo pui thu thang lamba ka thildanga po chanchin anron nei chho mek zel AP News website November ni somni pathum sang hi somni paliin atar landanin Russia khopui Moscow chuan khovel ram sang ma ni na thlak danglam gender transition phalna ram renga Russian no pangte fa tan lak an phallo Russia President Vladimir Putin chuan inrin ni November ni somni pathum kumsang hi somni pali khan gender transition phalna ram renga Russian no pangte fa tan lak akhap na bil hi assign ani tin hei ba ka hian Putin hian anram chunga mi puite fanei lo tura fuina lamchi reng the dar khapna asiam bok ani he bil hi ama puin Russia Parliament House paniin anlo pomto ani Russian Lower House Speaker Vyacheslav Volodin bil thar ziak tu zinga mi chuan July thla khan telegrama tiang hian post asiam ram then khatin nau pangte anni na thlak dang lamsak an phal hi thil hlom tak ania ti bo thei apoimo khop mai ti in alo posto ani Russian no pang fa tan lak an khap na tur hian ram som panga ahom dona atam zok chu Europe ram an ni don din hei ba ka hian Australia Argentina le Canada te po ahom tel don bok US vel athung si chuan Russia hian an nau pangte fa tan lak USA an khap na hi kumsan hi som pan hi tangkhan an lo mang chan dai to ani hei ba ka hian bil dang an pom le chu nu pa fa nei lo reng chuan US dollar singa an choi ngai dona he dan thlop tu te chuan fa nei du lo chungchanga in hnial na tam takhi Russia ti chak lo tumna khothlang ramten fa nei du lo na manga Russia ti chak lo an tumna ni nan soibok ani Putin le atop official te chuan kumtam vak lo liam ta changkhan khothlang lam culture an ngai san lo ema wangin an ram nam dan sang te choi kan na kunga ma an lana sa hle an ram mi puite an tlem tak zela wangin Putinan thu chua asiama chung ko hung tak te afak pi alama nikum lam khan me che puitling to te chu alo bera fa pariat tal nei turin angen bok ani Russia chuan nikum khan transgender reng damdoina enkol aphal lo bura Russia Supreme Court point LGBTQ te chu ando bok ani kumsani somni panhi khan Putin hian kumtin LGBTQ chungchang sem khapna dana ziaka kumsani som pathuma tang khan he khapna hian local pui to bok kumsani somni panhi February thla Ukraine rama sipai atera tang khan Kremlin shoi tu hian khothlang ram te chu satanic ti hin voitam tak alo soi to a liberal ideology ril rozau tak thil engkim pomzam zonga Russia ti chiat tumna anga apu bok ane US President Tharneta Donald Trump point chanchin thar aron nei chhomek zela January kumsani somni panga a office alu ma hawa changin thil tam tak ti tur le machop aron nei chhoto ane German China Mexico le Canada ramlaka bongro chia ala sangdon ral tlan le drugs lama sumdon na hatam ema wangin hetiang hian malakatum ane Donald Trump president elect chuan Canada le Mexico ram chu drugs le ana US a dan phalowa lu tru te hi an la a antizia ani lo chuan bungro chia 25% asangin alak sak dona tin hei ba ka hian China chu chia pa ngayan choi ba ka additional 10% asang chia dang alak bel sak don bok economist ten Trump chu bungro chia ti san hian thilman ati san pha an ring ti an lo shil to bok ane Trump hian nimin tho chan ni somni panga November sang hi somni pali khan US in sumdon nalama an tho pui lian ber pathum
Canada Mexico le China telaka chia lian tham tak ala don ti thu hi asoya campaign la ya athu tiamte ti hlotlin atum na hian sumdon na indona lian tak athlen don ti chipchiar takin Trump hian asoi ani Donald Trump January ni somni kumsan hi somni panga a office lo tur hian chia 25% in ati sang don ti soya soita kang khan heng ram te hian drugs USA antol ruthina tin ramrika na USA dan phalova lu tru te hi an khuakhir ani lo chuan an chhe choi hi asang hle don ani Canada a New Democratic Party NDP hroitu Jagmeet Singh chuan Justin Trudeau wa kai hruai Liberal sarkar chu an ramtana ding chuak tur le US President Thlanthar Donald Trump an Canada changa bungrolak lo changa za somni panga chia lakatumna dodal turin angena Mexico tiamin Donald Trump an chia ti san apuan nu darkar engmozat nuwa NCP hruaitu hian Twittera post asim ngala ding ula thei top chuin beile tro u Canadian na hi din munder thonga ading ti yin aziak ani January ni somni kumsan hi somni panga a Donald Trump hian first executive order tam tak zinga mi pakhat emi chungchanga order hi assign dona Trump hian ting hian asoi Mexico le Canada tanga USA lutur bungrua zongjong chia ti san vek na tur document poimo te ka sign dona he chia sang hi US an be na sang sang te ti top ani ma chuan manzel ani yang adi Mexico le Canada hian olsam takin e boina chinfeldan hi an ria ti na soibok tin Trump hian China chu USA drugs tol lu chungchanga an hlo chamti an tar langbok China nen hian voitam tak USA drugs tol lu chungchanga in biak na kan nei to a abik takin fentanyl nimasela hlotling lo ti hin Trump chuan soi China IO 2 point drugs zuar te chu man ani chuan a remna sang bera khai hlum ani yang ti hin alo hril to thina nimasela vandoi thla takin anin tiamna ang hian an zongai lo ti a soibok drugs USA lu thi Mexico hin anti top ma chuan China po hi additional tariff chia 10% an choi dona chia pa ngai an choi to hnuwa Donald Trump chuan executive order hemi chungchang hi president atan laklu ani masak bernia he executive order hi assign don ti asoibok ani Donald Trump an chia ati san tur chungchang a hian India angong ve donem ti chu mitam tak ngai ven ania India hianin US a bungro chi sang sang chu dollar billion somsari pangaman vel athon luta tam tham tak ani amaro chu tundin huna hian Trump hian India chu asoi lang lo ani mase malam huna ero India hi akan donem ti ero engma hriat ani lo Beijing a chia sang tur chungchang a hian Delhi tan ngong thatak ani theya achan chu manufacturer tam tak te chu China chu san tura norlui ani theya hewang hian India an thlan thei na chan si asang hle bok ani Traman chia ti san tur chungchang a hian Chinese embassy representative Liu Pengyu chu ron chong chuakin sumdona indona hian mi tu main ne nan changlo wang ti hin aron soi vele ani ole khati song kha tun chuma khovela thil thleng me kan tar lan thei chu ani ye